simhlakazo Israel. Ngikhuluma nawe ke namhlanje sikhulume physically physically maribua ka wena bazalwane ukuthi kufanele ukuthi uyimaintain impilo yakho, relationship yakho noNkulunkulu sitsole sa hao le Modimo kumele ukuthi igqame tlamele ibonakale ibe ngencomekayo phambi kaNkulunkulu. ibe into eratehang pela Modimo. Now lamadoda lawa asikhulume ngalabo abagqamile noma bekhona Jacob, Joseph, Joseph. Amadoda lawa asize ukuthi abe isizwe esikhulu futhi abonakale njengesizwe esikhethekile sikaNkulunkulu phakathi kwezinye izizwe. Ayikho imilingo abayenzile kodwa ukuthi kusukela ekuqaleni uAbraham uyibambile le yesibusiso sikaNkulunkulu ababheka bayaqapha kukaNkulunkulu endleleni banale relationship ne-connection sibathola behamba benza ama-altar endleleni ukukhombisa ukuthi khohle nokuthi bese ngihambe endleleni niyibizile ngabe uyibizile mawuza ukuthi hlala phansi mangabe uyibizile kodwa mangabe ubizile noma kuthi hlala uthula usheba nako ngubani kodwa uma ngabe uzibizile ungaqhamuka ungane awuhlule mkhotsi are feta ka monana waya and ngalesi sikhathi leso udlula ngapha wena ukhona hamba utezi tuangwe khambe kusala kulodlula khambe ka ufita ka mona unalo sala khambe kusala tsama usala hamba kusala tsama usala so ke kumele ukuthi esiqaphele ukubizwa kwethu jale hata mina hlokomela ho bitso harona sizonothisa olunye uhambo luka Jacob mawufunda incwadi kaGenesis chapter asibhekeni nje masinyana khona sizobona lento lekhuluma ngayo Genesis chapter 30 verse 27 Genesis 30 lenzilena selichilo leno libala mo Thabiso ufunde kuphi kanje athi leta ikhana Thabiso ya ring book itheni mawuyifunda. For the kingdom is the Lord's, and he is the ruler over the nations. Bazalwane, ngokuba umbuso ungokwaJehova nguye obusa izizwe. Umbuso kuona waJehova kena ngicela ukuthi ubhale lokho engqondweni yakho. Ubale wonke lelonyaha uzowazi ukuthi uNkulunkulu ufana nombhali. Uzebe hore Modimo o tshwana le mongodi. As you wake up wenza zonke izinto. Ha utsuwa wenza dintho tse ding tse ding. uNkulunkulu akusha. Modimo ha o tshore ha utsuwa. Ebe azi ukuthi uNkulunkulu uzavuka umuphoqe. Uthuvuke kusena uNkulunkulu yazi ukuthi namhlanje ngizojabula ngoba utwenza handle. Hallelujah. Amen. Sengikhohle ukubingelela umama. Sekilibetse ukudumedisa mme. Umama kaMfowethu Nsibande. Mme wa ngwaneso Nsibande. She's our mother. Mme wa rona bazalwane. Sicela ukuthi nimshayele izandla. Balimshayela amaqolo. Ayabonga. Hallelujah. Siyabonga we are blessed ukuthi ube khona phakathi kwethu. Hallelujah. Amen. Now bazalwane nali izwi kaNkulunkulu lisathi bazalwane kilena lethu lamthibule sare. Ubuso ungokwaJehova. Ubuso kwaJehova. Uye obusa izizwe. Yena abusanga. Na uNkulunkulu akehle bonakale hamba ngenyawo phakathi kwabantu. Ma uNkulunkulu ezobusa.
ubusa ngawe. ubusa ka wena. Uma uNkulunkulu ebusa, Modimo ha busa, ubusa ngomuntu. ubusa ka motho. Angazi noma benikwazi lokho Ha basi. ke tsebe kapa ne le tseba hona bazalwane. Nami ngifuna sizeni lapha ke. Jwale ke batla re tle mona. Ngoba sise sikwisikhathi lapho khona singaza nakong eo sinikeze obaba lenyanga ukuthi bengiya. Asikhulumeni ngobaba. Sikhulume ngefamily. Understanding ukuthi njengoba nikhona nje bazalwane kungenxa yama-family and ngaphandle kababa yikho family futhi nokukhona benabukho ngaphandle kababa ngoba ukuze kube khona ifamily kufanele kube khona ubaba noma angithi bazalwane njengoba thina sonke senza kabi noma senza kabi it's because kukhona bani ngoba khona ba One family, efamily likhona bani? Ubaba. Ngenzela ukuthi sazi ukuthi si-product then ukuze bazobaba ukuthi kumele ukuthi from the beginning benze kahle ngoba yibo kuma-family ngakho uma ngabe ngenxa yama-family kukhona amajele and ema-family kukhona ubani Obaba. Akuyibo abacontribute-ayo njengoba kukhona iy'kolo is because kukhona bani? Obaba. Obaba. Khona iy'kole ngoba khona so funa ukuthi kube khona iy'kole ngoba obaba yibo abenza ukuthi kube khona i-government. Obaba babalulekile obaba noma bona bengakwazi ngoba uma ngabe bebekwazi befanele babe sithola bona ey'nkonzweni kungakafiki umuntu befanele baba sebeyakhona kudala ngoba bayazi ukubaluleka kwabo ezamakhanda noma iy'hloko and into engiyithandayo ngoNkulunkulu if you don't want or if you refuse to be the head bese kuthi the tail iqhabize ngaphi for God is not a respecter of so kasikhulumeni ngabo obaba ne-family ngoba kodwa ngifuna ukuthi sikhulume si-understand ukuthi ngithole ukuthi mina verse 27 uLabani wayesethi kuye ake ngifumane umusa emehlweni akho sengibonile ukuthi uJehova ungibusisile ngenxa yakho. Hallelujah. Now lo khona into ofanele la ingasali kuwe njalo ukuze umaintain the blessing ekhona kuwe kumele ukuthi uyi-notice something that you should notice ngoba uma ngabe uyidelela awuzukwazi ukuthi ubalulekile la kulaba bantu abayikhumbulile lento yesibusiso nobizo lwabo sithola uJakobe uLabani then uma ngabe kufike yena uLabani izinto zeshintsha kubonakala kwanda yonke hayi ngoba uLabani kukhona something ayenzile kodwa phakathi komuntu one-connection nobuso kaNkulunkulu uma ngabe fikile izinto ziyamultiplayeka ziyanda kunomashini
found favor in your sight. Stay with me, for I have learned For I have learned from the omens in tribulation and our spirits. ukuthi uNkulunkulu nawe Ke bone gore Modimo o na le wena. Amen. wena ubona abangani bakho bekuthanda Wena bayenza ubona izinto abafowabo wrong bakho kanti bayenza izinto wrong. babambela because they can notice ukuthi there's God in Ubani you. babona gore una- And then ngalesikhathi bekufanele ukufika phakathi kwabo kalonkulunkulu kubo bambone. Then instead ukuthi kwenzeke lokho they are sucking from you. Usala ungenalutho. Because wena awukhumbuli ukuthi ubani phakathi kwabanye abantu. Because you fail to understand Amen. Amen. Jesus. Ulabani uthi Labani uri uLabani wayesethi kuye, ake ngifumane umusa emehlweni akho. Sengibonile ukuthi uJehova ungibusisile ngenxa yakho. Jesus. khona abanye abantu ababusiseka ngenxa yakho. Hona le batho ba bang ba hlonang ho fetsang ka lebaka la hao. Labani a re ho yena a nke ke fumane mohau mahlong a hao hobane ke lemohile hoba Jehova o nthonalofaditse ka baka la hao. Abanye badelelwa amadoda uma engasuka uyaqada ekhaya uthi kukhona bekade khona manje angasema. Mara hasaliyo. Even kuma-relationship Even you do leadership. ningamaphashithi uma ungasuka yedwa you will notice ukuthi khona osukile onesibusiso sikaNkulunkulu. In 1 month sizobona ukuthi akekho umama noma ubaba. Hallelujah. Ngizovusa nini Ke tlo tsosa lona. musuhamba noma kuphi Ska tsamaya noma ke kae. usungena noma kuphi. Ska tsamaya la le kae, ska kena la le kae. Understand ukuthi Utlwisisa hore wena o mang. ngaphandle uma ngabe ufana Le lepompo ka ntle le bana o tshwana le pompo. Jesus. Hallelujah. mawufika ebandeni Ha o fihla mo o batang, mawufika kushisa ha o fihla o tjhesa, mawufika behome na ha o fihla wena o le fufu le wena o ba fufu. alibonge igama lenkosi. Ke tsona hore na le bo. Nathi enye ke Ke nana e nngwe he. le nto uma ngabe iphathwe kahle yilabo Tsena na kana e tshwerwe hantle ke bana ba pele. yenza ukuthi family ibe right Etsa hore family e be right. Hallelujah. for a long time, For nako e telele. generation to generation. Generation to Uma generation. ngabe iqasheliwe kusuka eqaleni Haeba le ngepatehile kwangavunyelwa umoya wamadimoni ungene phakathi. moya wa matimoni o kene ka hare. Bengike ngasho ngathi Ke laka ka tjho ka re noma ningabasebenzisa noma nikhulume ngabo kana la ba sebedisa kapa le bue ka Emakhaya. bona mahae. abantu abaphansi, Batho ba fatshe. kodwa Mara unebhadi elikhulu lokuthi ho na le pate e kgolo ya ngifuna hore ukwazisa ke batla ho tsebisa ukuthi ngokwezwi likaNkulunkulu ho ya ka lentswe la Modimo. i-platform yabantu abafileyo Platform ya batho ba shweleng inikezelwe e ne e editswe Satan. Satane. Amen. Hallelujah. nama ngifundisa ngathi Hallelujah. Hore shalaka. then once we are involved abafileyo in your Once you journey, are involved ba shweleng, your journey will How? be twisted. tsela ya hao e tlo Ngoba tseya hobane Kwabafileyo ho ba shweleng khona usathane ele platform. Satane a nang le platform teng. Yeah. Vele. Amen. Hore a tsebe ho etsa Uma kungalekho ha o kodwa ka wa hloleha ho hong, uhamba quke endleleni. o tsamaya a hlotsa Remember tseleng. uNkulunkulu edala Modimo hana bopa
umuntu. Hana kupa munhu. Lithi iBhayibheli ku verse 28 ka chapter 1 Genesis. 28 wa chapter 1 of Genesis. uNkulunkulu Mudimu wenze njani uNkulunkulu? He gave a man a dominion. Hayi asifundeni khona nizokwazi ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Sifundeni. Genesis chapter 1 verse 28. uNkulunkulu wababusisa. All right, okay. Ibambe nje lapha. uNkulunkulu wabenze njani? Basisuthini? Wabenze njani? Basisuthi ulabahlonolofaka. ngesilungu ithini? uNkulunkulu wenze njani? Ngifuna kuzo zonke izinto uNkulunkulu azenzile. Hakadi thoka ukuthatha Mudimu Ngiqala ukubona igama elisebenzisa uma esenza abantu. Lithi uNkulunkulu wabenze njani? Waba. Then isibusiso sisho ukuthi you will multiply. Isibusiso. Hlonolofatso. Uma ngabe lisathe iBhayibheli wababusisa wathi ngamanye amazwi kusho ukuthi if you are blessed sizobona ngokuthi kube khona izinto ezikhulayo kuwe kwifamily yakho wherever ukhona ngenxa yokuthi wena unesibusiso kodwa sikaNkulunkulu. Balulekile indaba yokuthi ube nesibusiso. Na umuntu oba nesibusiso umuntu osondele uMudimu. Number 2 kunenye into futhi engiyitholile Hona le ntho hape ke ithotseng hore kumele ukuthi kube necalling, tlamehile o bane le calling, kube nokubizwa. tlamehile o bane le ubizwa. Angithi sikhuluma ngomuntu Akere ka motho a bitsitsweng ke Mudimu. Now uma ngabe lo muntu ebizwa onana ha bitswa ke Mudimu, lezi zinto kufanele zibe dintho khona tsena tlamehile di be teng, zokubizwa tsa o bitswa le blessing. le hlonolo Uma kungalekho kodwa ha ka se birwe iwane hona mo azihambi kahle izinto endlini. dintho di tsamaye hantle tseleng. Now asibuyeni lapha ke Jwale ha re kgutle mona ngenzela ukuthi ke laba babiziwe setsa hore bana ba bitsitsweng bamele bakhumbule ukubizwa kwabo. ba hopole ho bitswa ha bona. Ha ke tsebe kapa ba teng mona ba sa bitswang mona. Ngikhuluma ngabantu Mara ne ke bua le batho abalalele ba mametseng lentswe, emukela uJesu ba amohela Jesu ya ba morena le Kristo wa bona, hore batho ba ezinto ezimbi ba tsamaye ka dintho and leyo qala ene ya isho pele ukuthi e tsho hore they will multiply ba tlo multiply wherever ekhona no bani uyanda noma kusekhaya multiply whatever yakhe toyolo ya haye expect lebella ukuthi uzokwanda. hore o tlo ata. Okwesibili Ho bobedi lokhu koqala ho hapele ukukhuthazwa ho kgothatswa ukulalela ke icalling. ho mamela pitso ya hao. Uma ufunda incwadi kaGenesis chapter 12 How bala Verse buka ya Genesis chapter 12 verse 2. iBhayibheli kukhona ukubizwa khona. Bible hona le ho bitswa ho teng. Uma ngabe kubizwa uAbraham Ha ba le ho bitswa Abraham ho thiwa kuthiwa I will make you a great nation. I will bless you abundantly and make your name great. ngicela is it verse 2 lo? Ilale verse 1. Verse 1. Now in Haran, the Lord has said to Abraham, Yeah. go away from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. And verse 2. Yeah. And I will make you a great nation, and I will bless you abundantly. Lezi zinto mlu zihamba zihambisane. Ziyafunakala zonke. Enye ifuna ukuthi kube khona mawubizwa. Kukhona izinto okumele uhlukane nazo ukuze uzophelela ngapha ngesibusiso. Because isibusiso sikaNkulunkulu siyacebisa. Kungenzeka singacebisi hayi ngoba singekho kodwa sibanjwa ukuthi already ucebile ngezinto Oh, Jesus.
Hallelujah. Amen. Miss God mazona. Ngithi mina uma ngabe ubizwa Haeba neng ubizwa uNkulunkulu ubizwa ke Modimo. lezi zinto lezi ziyahambisana Dintho tsena na tse pedi di tsamaisana. Le blessing. Then uma ngabe Haeba neng ubiziwe ubitsitswe kusho ukuthi kukhona izinto okufanele uhlukane nazo ukuze kuzogqama isibusiso sikaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Uma ngabe wehlulela ukwenza kanjalo kungenzeka singabonakali isibusiso sikaNkulunkulu phezu kwempilo yakho, hayi ngoba singekho kodwa ngoba vele wena already ucebile ngezinto ezirong. So isibusiso sikaNkulunkulu asinandawo because already you are rich ngezinto ezirong. Hallelujah. Nawo lezi zinto lezi ziyafuneka zibe khona kumuntu o-understand ukubizwa kwakhe ukuthi ungubani embusweni wakhe. Hallelujah. Amen. Into esize uJoseph ohambeni lwakhe ukuthi kuvuke lento elapha encwadini yeZaga, Proverbs chapter 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. Hallelujah. ngendlela eyakuba ngeyakhe uyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Cela uphinda bamsibani. Ngenzela ukuthi abazali abayizwe lento bayibambe, obaba abayizwe lento bayibambe. Khona ezinye izinto ezihambe zonakala endleleni ngenxa yokuthi obaba bayikhulumanga nomama bayikhulumanga phezu kwabantwana bakhe abangabanika isikole esiright. Izaga 22 verse 6. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe uyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Basuthi bazamalele. Proverbs 22 verse 6. Ruta mohlankana tsela eo a tshwanetseng go e tsamaya. Le mohla a tsofalang a keke a e kgeloha. Hallelujah. Bring up a child in the way he should go. Teach him to seek God's wisdom and will for his abilities and talents. Even when he is old, he will not depart from this. Ngifuna ukuthi lento lena sibambe mbazana. Ngithi mina ngaphandle kababa there is no trouble. Ngaphandle kwefamily there is no trouble. Ngenxa kababa there are good things, and ngenxa kababa there are also bad things. Ngenxa yamafamily there are good things and also bad things. Nezinto ezinhle ngenxa yamafamily depending ukuthi yenze njani ifamily ekukhulisela abantwana babo. Into thina silahle
endleleni. Asitshela nje ukuthiwa phela ungahlali namantombazana. Yeah. Bathi ungadlali nabafana. Kwathiwa amantombazane ningahlali nabafana. Abangatshela ukuthi uma ngabe nilala nobabili kube khona into eniyenzayo sex kuzovela ingane. Amen. Noma ngaba ivelanga ngalelo langa kodwa izovela ngoba benazi method yokwenzingane. Amen. Hallelujah. Well, Jesus. Ingakho ngithi ubuhle nobubi obukhona emhlabeni buqala kwifamily. And no father, no family. No mother, no family. Asikhuluma sengizoqeda. Kodwa kuvumeleni ngikhulume le ndaba. Joseph. uJosepha uma ngabe ehamba endleleni. Joseph ha tsamaya letong la hae. Uhambe phethe into kaNkulunkulu. O tsamaya a tshwere ntho ya Modimo. Aziyekile izinja. Dinja ha ya motloela hore izitha ziyekile. Di ra ha ya motloela. uJoseph uhamba nento yasezulwini. Uhamba nento yasembusweni kaNkulunkulu. Now umbuso omelele nombuso kaNkulunkulu noma imibuso emelele nombuso ayiphumuli ngoJoseph. Ayiphumuli kaJoseph. Bese endleleni kaJoseph kuvuma omkaPotifar. Amen. eGibhithe. Egypt. Why uvuka omkaPotifar endleleni? Ukuthi kukhona into kaNkulunkulu kuwe. Now nasembhedeni ubona ukuthi ifanele ukuthi abe nawe because there is something wena. Ithi iBhayibheli uma ngabe efika eGibhithe afika Egypt yavuka into yasembuso yasho ukuthi ukhona. Ithi iBhayibheli wafika njengesidini kodwa uma yafika eGibhithe ngoba he is something. Uma yafika akahambi yedwa uhamba nesibusiso uphethe isikhiye sayo yonke iminyaka. Ithi iBhayibheli uma yafika njengesidini ufike wanika noma bafoma bemdayisile bengamfuni futhi ngesimamo bembulele ngoba abanye phakathi kwemathakathi wababa yethu abanye sebangajwa kodwa bafana. uJoseph ufike eGibhithe enqatshiwe abafowabo bazi ukuthi ufike. Uma efike eGibhithe ngoba into kaNkulunkulu ikhona wafike wakhushuka esikhundleni. uFaro wathatha iy'tshalo zonke wayinikezela kubo. Favor kaNkulunkulu Favor ya Modimo. ngenxa yento kaNkulunkulu.